Kene kedai ke Akashvani Shillong ke kubur ban puli dailu setas im. Kene kilong kimat bekongsan jong ke kubur. Ya ki projek ki basyong dor khat san lak klur tengka ladap mang lani sedang pentre hapo sispa sengi jong ke jing sedang ke sorkar balai jong umudi ong menteri korbari u Amit Shah. Pelat Deputy Chief Minister ke Meghalaya ubat sneob halang dhar ya ke swachhata hi sewa arajar arpausau Shillong hnin ke sengi. Bat sngau khia ke menteri bapet ya katanat ke koit ke khia jong ke Meghalaya ikong amperin lengdo halo ke jingkta jong ke jing phalik trei shabari ya ke samla ke jela bat ke jing bemwan phaishu ke samla balapas Dr. Shala ke jela. Menteri Korbari ke Sokar Pedeng u Amit Shah ulong baya ki projek ki basyong dor khatsan lak klur tingka ladap mang lani la sedang pentre hapo sispa sengi jong ke jing sedang ke sorkar balaj umudi ulong baya ki katto kat ni ki rai la shim na ke bentaban penkiu ya ke yok kakon ban snai ke surok ki lenti sengkien bat jingkien ki ban yarangkat kedan bat ki wei pat ki ri jong ke perthai ban pen khlan ya ke jing long shingan ki lai phau jing thau ba im ha ke mariang ban kham pen suk bat kentiu ya ke jing im ki priu ki baduk bat basubyang ke jing yo ha ke jing tap sispa sengi jong ke sorkar balaj umudi menteri korbari u Amit Shah bat menteri katanat information and broadcasting u Akashvani Shillong hnen ke sengi ke la pelat ya ke kot lingkudam ban pen I ya ki kam ba ki la trai habakren ha ki nong thok kubor ha New Delhi hnen ke sengi usha ulayaro ya ki jing stang kam jong ke sorkar bakalale ha ki liang baro ha ki shi postnem baladem Deputy Chief Minister ke Meghalaya ubat sneob halang dhar ula pelat ya ke swachhata hi sewa SHS arajar arpausau ke jialap na ke benta ke jing lek khut ke banne artayo ha ke jialang ke belalong ha SRGT second ground polo. Kene ke jialap ke la sedang na du hnen ke sengi khat nyau tarik unai lur bat kan kut hadu ke artarik ubnai risau arajar arpausau. Kapang na kebentak SHS arajar arpausau kalong swabhav swachhata sanskar swachhata kabatmu na kebentaban pinimbiang ya kemensim jong ke jinge tre lang bat jinge shimbenta lang jong ke nong song baro ha ke jing persang ban wanra ya ke jing khu jing suba ha ke leng ke India. Habakran ha ke jing lang Deputy Chief Minister bapet ya katnat Urban Affairs ubat sneob halang dhar ulong ba ke sorkar ka kentu ya ke nong song bakin ya shimbenta ha ke ne ke jing lam khanang ban penlong ya ka bajam ubat har ulong ru ba on sa khot jing lang bat ke Deputy Commissioner jong ke district baper bat ke Block Development Officer ban batha ya ki bakin penlong jing lang bat ke kle nong sin shar shnong halor ke ke ban le na kebenta ban penne ya ke jing khu jing suba ha ki jaka badon saudong jongi Menteri Rangba ke Manipur UN Biren Singh ula pelat ya ke swachhata hi sewa arajar arpausau ha Manipur ha ke jialang ke belalong ha Cabinet Hall jong ka Secretariat Menteri Rangba hnen ke sengi Lapenlong ya ke program da ke Department of Municipal Administration Housing and Urban Affairs mahut jong ke Sarkar Manipur Habakran ha ke jialang menteri Rangba N Biren Singh ulong ba ke jing tmu ban penlong ya ke jialap kami na ke jing angnu jong ki briu ban im ya ke jing im badan buram hapo ke ri India ke bakhut bat baklan kumjuru ha Manipur ulapen pau ke jing kermen bada ke bapenlong kum ke program Swachh Bharat campaign man la ke snem da ke jing angnu jong ki briu ke ri bat ke jala jongi kinlong ki baklan bat ki bakiu shaprang Ya ka Unitarian Anniversary Day basispa lai pohinyo enrake mentagasi ha Meghalaya. Kini kedai kesengi bakerpang jong ki pai reunget ke balang Unitarian ha ka ba ki chupen long ya ki jing seng bakerpang ha ki yeng mani baper jong ki badon ha Shillong bat ha ki wede ki jaka. Hari lom Khasi jantia ya kini ke balang la seng do babu hajam kisor sing nongbri aka khat pratarik unai lur syajal praspa praponyo haka yengsa jong uhi hajawai kene kedai ke Akashvani Shillong ke bon lam shapi ya ke kubor
Kementeri Bapet Ikatanat Kakot Kakia Jong Kamigalia Ikong Amperin Lengdo Ilapan Pau Kajing Sokya Halor Kajing Kta Jong Kajing Palit Tre Shabari Yakisamla Kajala Bat Kajing Bomwan Paishu Jong Kisamla Balapas Dr. Shala Kajala Hadin Bakilapandap Yakajing Puli Jongki Kabalawanra Yakajing Dunabrio Hakikam Ajing Sumari Kibrio Kementeri Hinin Kesengi Kalong Bakabut Jong Kesorkar Kalong Ban Penne Yakajing Yabiang Hapadeng Kabapa Shabari Yakinong Trey Kibatben Bat Pentikna Ban Pinbiang Ru Yakajing Don Kinong Trey Hapo Lakajala Kementeri Kalong Babarok Kishapting Yok Kishap Telep Hakiway Pat Kijai Benriu Hendrei Kalong Bamenta Kesorkar Kalapentri Kam Katukani Kikendon An Banyada Nakajing Wantut Kinong Trey Batbet Nashabar Kajala Kementeri Kelakran yakani haka Overseas Job Fair Balapanlong State Convention Center Hinin Kesengi. Menteri Ketanat Animal Husbandry Jong Kemigalia Uba AL Hek Ulayatu Bakasokar Pedeng Katip Hai Yakajing Don Kam Jong Kemigalia Bandon Yaka Karkhana Teliat Yakajing Bam Jong Kimran Yaka Veterinary College Batka Hospital Batka Lashimru Yakikandon Ban Pen Urlong Yakiniki Project Hakajing alang bat ki officer nakatanat jong Sokar Pedeng uba hek ulaban yakajing don kam bante yaka karkhana teliat jingbam hamigalia namar baka jalla hadu menta kadang shania hakajing bam ki bawanra nashabar ki balongru ki baremdor Nalor jongkane uba hek ulapentikna baka jing shna yaka veterinary college batka hospital hakajalla kalasdang Kaam Admi Party Hinin Kesengi Kalapan Bena Baka Noyalam Barang Ba Jong Keseng Ka Atishi Kan Shimti Yaka Kam Kum Kementeri Rang Ba Batama Jong Ke Delhi Ka Atishi Kala Syajit Kum Ka Noyalam Jong Ke AAP Legislative Party Haka Jalang Jong Ke MLA Keseng Kabalalong New Delhi Habakren hakinong tho kubor City Minister Gopal Rai ulaong bakat kum kejing rai lang dakaway kejingmut ka atishi kanlong ka menteri rang ba hatu bandalong sakaway pat ke election dorbar tawan Urai ulaong ru baka AAP kakwa baka election sakayong dorbar tawan hadali kanlong haubanay risaw ne naiwing mentaka snem Kum Shibenta Jong Kajing Rakhi Yaka Hindi Diwas Ka Akashvani Shillong Kalasdang Ban Rakhi Yaka Hindi Pakwara Nado Ka Katsan Tarik Menta Ubanai Batkan Penkut Haka Artarik Urisaw Nakabenta Kane Lapenlong Yaka Swakshata Abhiyan Haki Kendra Bat Opis Jong Kasokar Pedeng Hamigalia Haka Bala Pensluri Kibrio Bakin Pendon Kam Dakaktin Hindi Habaki Kren Nalor Kabakenturu Yaki Ban Penku Yaki Sharut Shakir Saudong Jongki Akashvani Shillong Lapenlong Hinin Kesengi Yaka Program Hakaba Deputy Director Ubalong Lukle Ka Akashvani Shillong Uba H Dingdo Ulapentip Shapanki Program Bajing Yako Bapher Balapenlong Nakabanta Ki Bajukren Dakaktin Hindi Bat Kibum Jukren Hindi Ru Kanang Ban Kentiu Yaka Jing Pendon Kam Yaka Nekaktin Hapadeng Jongki IAS Officer Balarang Ba Manish Kumar Gupta Lashimti Kum Chief Secretary Batma Jong Arunachal Pradesh Gupta de IAS Officer Jong Kenhun Jong Snem Shaja Kandas Ba Kandai Paway Jong Arunachal Pradesh Goa Mizoram Bat Union Territory AGMUT Bat Ulashimti Yakanika Kam na Udhar Mendra Manish Kumar Gupta ulabat mensuai kakam kum Additional Chief Secretary but Principal Secretary Katanat Kampo Iyeng Jong Kesorkar Delhi. Hakaway kajing jaba sungsi sangut kibriu kilamansaw na kajing syapom perthat hakala sing ublay hakashnong moshadep kabahap apok kalasken block jangka West Jainta Hills. Layatu bakini sangut kibriu kidang li ontep briu hakani kashnong batkane kalaja hakapor kumba arbaji no paisingi habo perthat ulapom yauding hauba kiri Islam. Katu ko kubor kalakun naka Akashvani Shillong hakapo prabajing inya soba ka Daily Station nakabanta ki kubor kanekadai ka Akashvani Shillong.